Bai, orain? Bai, prest? Listo? Vale. Bueno, egunen guztioi, eta eskerrik asko etortzearren. Gaurko agerraldi honen helburua bada pixkat datorren larun batean EH Bilduk egingo duen konferentzia politikoa kokatzea, eta konferentzia politiko hortara daramazkigun zehazki daramagun gai baten inguruan pixka kokapen egitea, eta hori hezkuntza da. Orduan, bueno, esan bezala, konferentzia politikoarekin egiten dio urte politiko berri honi, datorren larun batean elkartuko gara Tabakaleran, irailean 18an, eta urteko plangintza politikoa landu edo eztabaidatu eta onartzearekin batera bi gai daramatzagu konferentzia politikora, lehena plan feminista eta bigarrena mahai politiko nazionalak onartu duen hezkuntza proposamen berritua. Urte politiko hau zarata askorekin, edo zarata gehiegirekin hasi da. Zaratak ez du usten entzuten, eta herri honek dituen erronkei aurre egiteko beharrezkoa den energia xahutzen du. Guk ez daukagu interesik halako jokoan, esan dugu, behin eta berriro ikasturte hasieran ere bai, ze gu beste zerbaitetara dedikatzen gara. Gu erronkak identifikatzera dedikatzen gara, korapiloak nola askatu pentsatzera, eta aurrera bideak pentsatu eta eskaintzera. Ez daukagu interesik halako jokoetan, eta uste dugu energia guztia behar ditugula, aurrez aurre ditugun herri erronkei erreparatu eta herri erronka hoiei heltzeko. Herri erronka handi hoietako bada injustu hezkuntzarena. Pasaden astean ekin zitzaion ikasturte berriari eta hezkuntza martxan jarri da berriro. Eta lehenik eta behin, aprobetxatu nahi dugu gaurko agerraldi hau, gure aitortza zintzoa egiteko pandemia sasoian bere onena eman duten hezkuntza langileei. Hezkuntzako profesionalek erakutsi duten konpromiso komunitarioari esker, pandemia sasoian hezkuntza sistema ez da eten eta ondorioz euskal gizarteak arnaz hartu. COVID-19 gauza asko erakutsi dizkigu, batzuk lehendik bagenizkienak. Gure indaurguneak eta ahulguneak jarri ditu agerian, herri erronkak zehaztasunez identifikatu ahal izateko argia eman du. Besteak beste, ikusi dugu, badugula beharra euskal hezkuntzaz gogoeta estrategiko sakon bat egiteko. Gehiago itxaron ezin dezakeena. Izan ere badago zer hobetu. Badago nondik ikasi hezkuntza ereduari dagokionez. Eta badira mehatxuak ere epe laburrean hezkuntza sistema kolokan jar ditzaketenak. 3 faktore aipatuko ditugu. Lehena jaiotza tasaren beherakada. Bigarrena segregazioak. Eta hirugarrena euskalduntzean gertatzen ari den atzerakada. Bestalde, guk sumatzen dugu badagoela aldaketa gogo bat hezkuntza komunitatearen baitan. Irakasleengan, gurasoengan, ikasleengan, uste dugu badagoela kontzientzia bat, badaukagula zer hobetu, hobe egin dezakegula eta hobe egin nahi dugula. Eta hirugarrenik, uste dugu baita ere azken urteetan indar asko metatu dela. Asko dira hezkuntza eragile desberdinek egin dituzten gogoetak proposamenak eta egin dituzten ekinaldiak euskal hezkuntza beste agertoki batera eramateko. Luze joko luke denak aipatzeak eta arrisku hartuko genuke bat edo beste kanpoan usteko. Aprobetxatu nahi dugu baita ere agerraldi hau gure aitortza egiteko hezkuntza komunitate antolatuari. Ekin eta ekin ari denari herri eraikuntzan, egunez egun, esperantzari eutsiz eta aurrera bideak eskainiz. Poz handia hartu dugu, iragan larun batean Eusko Ikaskuntzak antolatu zuen 100 zubigile hezkuntza sistemaren etorkizuna elkarrekin lantzen jardunaldien lehen emaitza ikusita. Euskal hezkuntzaz akordio nazional bat egiteko asmoz abiatu den prozesu honi gure babes osoa adierazi nahi diogu. Eman dezakelako aukera, hain justu, azken urteetan metatu den energia guzti hori, indar sozial hori, bildu eta norabide emankor batean askatzeko. Akordio nazional horren ispiluan, begiratu beharko lukete hain zuzen, Mendebaldeko 3 probintziek zein Nafarroak hezkuntza hitzarmenak lantzeko orduan. Bakoitza bere baldintza konkretutatik abiatuz. Bistan da, baldintza horiek ez direla berdinak, Komunitate Autonomoan eta Nafarroan. Akordioetara iristeko aukerak, edo baldintzak ez direla berdinak, eta hezkuntza zeharkatzen dituzten eztabaidak ere pisu ezberdina daukatela, eta ondorioz kudeaketa eta denborak ere ezberdina direla. Baldintza horietako batzuk aldekoagoak izanik Mendebaldeko 3 probintzietan, EH Bilduk uste du,
momentua iritsi dela Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza hitzarmen bat osatzeko. Eta uste dugu Euskal Gizartearen gehiengo baten iritziarekin bat egiten dugula, esaten badugu, hezkuntza hitzarmen horrek 4 ezaugarri gutxienez izan beharko lituzkeela. Bat, herri ikuspegiz landua. Euskal hezkuntzaren fase historiko berri bat irekiko duena. 2, eraldatzailea. Hezkuntza sistemaren sakoneko eraldaketa bat abiatuko duena. Transizio bati bide emango dion jauzi kualitatibo bat izango dena. 3, bateratzailea. Etorkizunaren gaineko bizio partekatu batek gidatua. Eta 4, Euskal hezkuntza Europako herrialde aurreratuenen arrastoan jarriko duena. Hezkuntza hitzarmena adostasun politiko eta sozial zabal baten emaitza izan beharko da. Oinarri sendoekin eraikia. Datozen 20 urtetarako bidea irekiko duena. Eta beraz, modu parte-hartzailean landu beharko da. Benetako gobernantza ireki eta kooperatibo baten bidez. Eta prozesuari behar duen denbora eskainiz. Hezkuntzak, gure ustez, estatu hitzarmen bat eskatzen du. Hala deritzo EH Bilduk. Azken hilabeteetan, EH Bildu lanean ibili da. Hezkuntza hitzarmenaren eraikuntzan egin behar dugun ekarpena prestatzen. Datorren larunbateko konferentzian, Mahai Politiko Nazionalak onartu duen hezkuntza proposamen berritua izango dugu hizpide. Ezker independentismoaren posizioa finkatzen duen dokumentua hain zuzen. Eta militantziari mandatu bat eskatzen diogu. Hezkuntza hitzarmena lantzen hasteko proposamen berrituak markatzen duen norabidearen baitan. Decía que iniciamos este nuevo año político con la conferencia política del próximo sábado, 18 de septiembre, en Tabacalera. Además de la aprobación, de la discusión y la aprobación de la planificación política anual, nos centraremos en 2 temas, el plan feminista y la propuesta educativa renovada que ha aprobado la Mesa Política Nacional. El año político ha empezado con demasiado ruido y el ruido no permite escuchar y derrocha la energía necesaria para hacer frente a los retos de país. No tenemos interés en ese juego, ya lo hemos dicho al inicio del curso. Nosotras y nosotros nos dedicamos a identificar los retos de país y pensar y ofrecer propuestas de avance. Precisamente la educación es uno de los grandes retos de país. La semana pasada se inició el curso escolar. La educación se ha puesto en marcha otra vez. Y en primer lugar, queremos aprovechar esta comparecencia para hacer un reconocimiento sincero a los y las trabajadores de la educación, que han dado lo mejor de sí mismos durante esta pandemia. El compromiso comunitario que han demostrado los profesionales de la educación ha permitido que el sistema educativo no se haya visto interrumpido durante la pandemia y, por consiguiente, la sociedad vasca ha podido respirar. El COVID-19 nos ha enseñado muchas cosas. Algunas ya las sabíamos de antes. Ha puesto de manifiesto cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades como país y como sociedad. Ha arrojado luz para identificar con precisión los retos de país. Entre otras cosas, se ha visto la necesidad de hacer una reflexión en profundidad sobre la educación vasca, que entendemos no puede esperar más. Porque hay cosas que mejorar y hay de dónde aprender en relación al modelo educativo. Y también hay factores que amenazan con hacer tambalear los sistemas educativos a corto plazo. Hablamos de 3 factores: la caída de la natalidad, las segregaciones y el retroceso que se está produciendo en la euskaldunización. Por otro lado, percibimos un deseo de cambio en el seno de la comunidad educativa, en los profesores y profesoras, en los padres y madres, en los alumnos y alumnas. Creemos que hay una conciencia de que tenemos que mejorar, que podemos hacerlo mejor y queremos hacerlo mejor. Y en tercer lugar, consideramos que en los últimos años se ha acumulado mucha energía. Son muchas las reflexiones y las propuestas que se han formulado por parte de los diferentes agentes educativos y las iniciativas que se han puesto en marcha para trasladar la educación vasca a un escenario nuevo. Nos llevaría mucho tiempo mencionarlas todas y nos arriesgaríamos a dejar alguna fuera.
En cualquier caso, queremos expresar también nuestro reconocimiento a la comunidad educativa organizada, que teje la educación vasca día a día, manteniendo la esperanza y ofreciendo cauces para avanzar. En ese sentido, nos hemos llevado una gran alegría al ver el resultado de la jornada sobre el futuro educativo vasco organizado, sobre el futuro del sistema educativo vasco organizado por Eusko Ikaskuntzas el sábado pasado. Queremos expresar todo nuestro apoyo a este proceso que se ha iniciado con el fin de tejer un acuerdo nacional sobre la educación vasca, porque entendemos que puede ofrecer una oportunidad de liberar en una dirección fructífera la energía social acumulada en los últimos años. En el espejo de ese acuerdo nacional deberían mirarse precisamente las 3 provincias y Nafarroa a la hora de elaborar los pactos educativos correspondientes, partiendo cada una de sus condiciones específicas. Siendo algunas de estas condiciones más favorables en las 3 provincias, EH Bildu cree que ha llegado el momento de conformar un pacto educativo en la comunidad autónoma vasca. Y creemos que nos sumamos a la opinión de una mayoría de la sociedad vasca si decimos que el pacto educativo debería tener al menos 4 características. Una, elaborado con perspectiva de país, que abra una nueva fase histórica de la educación vasca. 2, transformador, que emprenda una transformación a fondo del sistema educativo, que suponga un paso cualitativo para poder acometer una transición. 3, aglutinador, guiado por una visión compartida sobre el futuro. Y 4, que ponga a la educación vasca tras la huella de los países más avanzados de Europa. El pacto educativo debe ser fruto de un amplio consenso político y social, construido con bases sólidas, que abra el camino para los próximos 20 años. Y por lo tanto, se deberá trabajar de forma participativa, mediante una verdadera gobernanza abierta y cooperativa, y dedicando al proceso el tiempo necesario. La educación exige un pacto de Estado, así lo considera EH Bildu. En los últimos meses, EH Bildu ha estado trabajando en la preparación de la aportación que debe hacer en la construcción del pacto educativo. En la conferencia política del próximo sábado nos centraremos precisamente en la propuesta educativa renovada que ha aprobado la Mesa Política Nacional. Un documento que fija la posición de la izquierda independentista con respecto a este debate. Pedimos en esta conferencia a la militancia un mandato: empezar a trabajar el pacto educativo en base a la dirección estratégica que marca la propuesta renovada. Orain galderarik edo badago, erantzun ditu. Bueno, aldaketak sakonak dira eta funtseskoak dira. Guk uste dugu benetan 20 urtetarako oinarria jarriko dituen hezkuntza hitzarmen landuko bada herri honetan hurrengo hilabetetan. Hori bokazio eraldatzaile sakon baten oinarritu beharko dela ezinbestean. Badaudelako beharrak, eraldaketarako beharrak, eta badagolako zer hobetu ez. Eta zentzu hortan beraz, proposamenak eraldaketa sakonak planteatzen ditu. Uste dugu, hain zuzen, hezkuntza bizi duen egoerak eta dauden beharrak ezin dira erantzun soluzio partzialekin edo azaleko eraldaketekin, baizik eta hezkuntza sistemaren sakoneko reforma batekin. Eta pixkat norabide hortan kokatzen da gure proposamena, ez? Eta hor badira hainbat elementu, beste azkenengo egunetan ere mahaigaina jarri dituztenak beste batzuek, Badago nik uste du sintonia bat, ez? Hezkuntza eragile askoren artean eta baita indar politiko batzuen artean, ez? Esaten duena nolabait sistema behar duela sakoneko aldaketa bat. Bueno, aipatuko ditut elementu batzuk, baina utzidazue gehiegi sakontzen, ze momentu hontan dokumentu hori eztabaida gai dago, EH Bilduren kidegoen partetik, eta hurrengo konferentzia politikoa nolabait egingo da horren lehen kontraste ariketa bat, ez? Nago eta bingu deszentralizazioan aldeko apustu sendo bat egingo du. Egiten dugu. Uste dugu, hezkuntza sistema aurreratuenak, justu, eredu deszentralizatuetan oinarritzen direla, eta ikastetxean jartzen dutela lidergo pedagogikoa, eta beraz hortarako behar den autoantolakuntza gaitasun.
Horrek beraz eskatzen du sistemaren gobernantza berri bat. Hori litzateke nolabait lehen ezaugarri bat. Bigarrena, behar dugu iraultza pedagogiko bat. Eta hortarako sistemaren tresneria guztia berprogramatu behar da, hain justu ikastetxe horiek osatu behar duten hezkuntza proiektua hezkuntza berrikuntzan oinarritu da. 3, behar dugu jauzi kualitatibo bat euskalduntzean. Arazoa daukagu, detektatu dira, hainbat ikerketen ondorioz, detektatu da atzerakada bat euskalduntzean. Ez da soilik hizkuntza gaitasunak ez dira espero zirenak, hori baino gehiago ere bada. Eta, hortaz, hitz egingo dugu lasai, badira hainbat ikerketa azken garaian atera dienak, adierazte dutenak, egoera, nolabait, alarma gorri batzu piztu direla. Eta lau, uste dugu behar dugula inbertsio publikoa indartu. Hain justu, Europako iparraldeko hezkuntza sistemak baditu referentziatzat, horrek eskatzen duen hezkuntza kalitatea erdiesteko behar da inbertsio publiko handiago bat. Momentuz horrela utziko nuke, eta hurrengo egunetan izango aukera